Verbalisti. Moja jezička mreža. Automobili su uvek bili deo filmskih ostvarenja. U mnogim hollywoodskim filmovima smo sa tugom gledali kako glavni glumci u jurnjevi tako surovo lome najnovije modele različitih automobila. Iako se srpski filmovi nikada nisu isticali vratolomnim automobilskim jurnjevama, ipak postoje vozila koje su obeležila domaću kinematografiju. O tome govorim u nastavku programa. Zamislite Floyda bez Fiće, Topalovića bez njihovog prastarog crnog Forda ili Paju i Jareta čuvanih kamiondžija bez tamića sklonog kvarovima. Možda u domaćoj kinematografiji nije bilo Aston Martina ili luksuznog Lamborghinija, ali mnogi filmovi su ipak ostali upamćeni po četvorotočkašima. Krenimo redom. U seriji Vruć vetar, Šurda u potrazi za boljim životom u jednom trenutku odlučuje da postane taksista. Njegovo vozilo je Chevrolet, koji je u to doba predstavljao sve, samo ne pojam dobrog automobila. Zanimljivo je da je ovaj isti model korišćen i u kultnom hollywoodskom filmu Američki grafiti. Pavle Vujisić i Miodrag Petrović Čkalja igraju Paju i Jareta, kamiondžije koji muku muče sa svojim vozilima koje se stalno kvare, a para za popravku nema. Njih dvojica vozi kamione koji se danas mogu retko vidjeti na srpskim putevima. Priča o Fantomu, legendarnom vozaču koji 1979. u ukradenom Porscheu krstari Beogradom i izluđuje policajce koji ga jure u modernim tristaćima i malo starijim stojedinima, predstavlja jedan od rijetkih srpskih filmova u kojima se nalaze kadrovi uličnih jurnjeva. Ni serijal Žikina dinastija nije ostao imun na automobile. Jedna od omiljenih tema za prepirku između Žike i Milana je način na koji prijatelj Milan vozi svog plavog BMW-a, inače jedan od najinteresantnijih modela ovog proizvođača. Film Mi nismo anđeli ne bi bio to što jeste bez Nikoline ljubičaste ajkule, koja ističe njegov status velikog beogradskog zavodnika. Uostalom, dovoljno je samo setiti se kultne scene u kojoj Nikola dolazi da upozna Marinine roditelje. Kako ispričati priču o automobilima, a ne pomenuti čuvene maratonce? Sećate se automobila koji je došao glave gospodinu Rajkoviću? Najčuveniji i najprodavaniji Fordov model ima jednu od glavnih uloga u maratoncima, a i logično je da Topalovići voze model sa oznakom T. Serija Priče iz radionice u kojoj briljira Zoran Radmilović u ulozi Živote, vlasnika lokalnog autoservisa, spada u kultnu seriju u kojoj i automobili igraju važnu ulogu. Od stalnih mušterija Životine radionice ističu se načelnik koga igra Stevo Žigon, koji obuva papuče kada seda u svoj ljubljeni Saab, kao i neuništiva Gvozdenka koju tumači Milena Dravić, koja je bezbroj puta čuknula svoj BMW. I na kraju nezobilazna nacionalna klasa. Branimir Mitrović Floyd, to jest Dragan Nikolić i njegov žuti nabuđeni Fića, odavno su deo istorije srpskog filma, a Floydov neostvareni san je da vozi superbrzi Fiat 132 koji mu je budući tast obećao. Verbalisti. Moja jezička mreža.